Iskut hi lampang chi zingami ani a Mexico le Latin America hmun thenkhat atanga lo chhuak ani mahse tunah chuan khawvel pumpuiah an nei to a Mirlitom Squash ti in an ko thin ani lo pawhin chocho ti in an ko mai thin Iskut hi Chakna chi tinreng pai-in thuam ani a Hriselna lama kan hlok theina tur antioxidant sang hlom khom pai ani hengte hi Iskut Thatna som te chu an ni pakhatna nutrients Chakna a hausa Iskut Thatna berte zinga pakhat chu nutrients apai hnem hi ani vitamin te minerals le fiber te ani hnem wang ani anmaya han reference daily intake ti lamtoi RDI omdona a Ziaktu ni tina nutrients kan lak lu thei chin chungchanga kai hruaina an siamani RDI kan ti hian hi kan soi ti in lo hrethiam don nia abik takin Iskut hian folate anti chu apai hnem hle a chu chuan timur mu mal takin a then sang thin ani nutrients apai tamna pya lama hian Iskut hi calorie thau le sodium le carbohydrates a niam ema chu wang chuan a hrisel ema dai chi sang atan po a that pha ani khai khom na chuan calorie thau le carbs lama anyam lain Iskut chu nutrients a asanga abik takin folate vitamin B9 na asanga ni pahni na antioxidant thok chak tak apai Iskut e hlok na tamper chu antioxidant manrua ane ni hi ani antioxidants chu chachen khatami timur chetur laka min veng tu vung le pun veng tu tak sakham tire tu ani Iskutin antioxidant apai de chu quercetin myricetin morin le camphorol te anni hengzinga hian myricetin hi atam bera zirchian na chuan myricetin hi cancer veng tu chak tak nein zun thlum do tu te vung le pun tur veng tu manrua te ania chuba ka Iskut hian vitamin C tam tak ania hi tak satan antioxidants angin athok ani akhai khom na chuan Iskut chuan antioxidants sang apaya vitamin C le myricetin te natna do tu le hrisel na min petu te chu apaya ni pathum na lung ati hrisel Iskut e hian lung natna theina lakata min veng theya chung te chu thisen sang te cholesterol thau chia sang lutuk te thisen kal thalo te anni ran le test tube atanga zirchian na anne na chuan Iskut chuan thisen dot te chu ati ha dama chu chuan thisen kal ati tha a thisen pump dan po ati hniamani myricetin Iskut antioxidant lar tak mai hian rana zirchian na anti chin khan thau chia po ati kiam ti an mu chhuak chu mai ba ka Iskut hi fiber a asang ema RDI 14% lai asiamani a Iskut anga fiber lama hausa cho kan lak lu hnem chuan lungdat na nei theina ati hniam don ani khai khom na chuan Iskut a thlai hring manrua omtele fiber omte chuan lung hrisel na atana e tur tha an siama heng manrua te hian thisen kaldan timu malin thisen in pam dan chu anti hniamanga thau chia po ati hniamang palina thisen thlum tur thunun theitu ani total carbs hi carbohydrates chungkwa zong soina ani Iskut hi total carbs a hniama fiber tuiril thei ho apai hnem thung hian thisena thil thlum chevel chu athunun ani fiber tuiril thei ho chuan ipai troina le carbs i hip lu na chu antimuanga chu chuan ithil eizo a ithisena thil thlum tur chu ati hniamani Iskut hian insulin angong telawangin thisena thil thlum chu athunun thei ani insulin resistance anti hi insulin laka timurte ti chomol tu ani a insulin chu thisena thil thlumte mumal taka thunun tu ani hian anu zela thisena thil thlum ati sang theya atopa zun thlum asiam the ni zirchian na chuan Iskut a thlai manrua omte hian thisena thil thlum hniamna le zun thlum type 2 natna nen na inzom enzyme chen dan ti hniamin insulin laka timurte an chomol lo nan na athok theye anti a akhai khom na chuan Iskuta fiber le thlai manrua hlom khom te chuan thisena thil thlum sang le hniam tur an venga insulin laka timurte achomol lo na turin na an thok thei ani pangana Rai Puar Tan Hriselna ani
folate emo vitamin B9 hi mitin tan atulani mahse rai puar mek te tan emo rai puar tur te tan athazwal bi ka rai tira hian naute thluak le nungru in siam na turin folate hi apoimo hle a folate momo ang an mu lo chuan a hun ma in naw chu an nei the ni Iskut hian folate apai hnem hle a pumkhata hian 40% RDI vel omani chu wang chuan Iskut le folate pai hnem cho te hi hrisel taka naw pai nan chuan apoimo em ani a khai khom na chuan Iskut hian folate apai hnem hle a chu pumchunga naw te than chho nan apoimo hle a chu wang chuan Iskut hi rai mek meichha te le rai tum tan chuan mitla tak tur ani parukna cancer laka veng tu manrua ane theite le thlaite kan eina hian cancer chi sang pai traina dot cancer tiamin heng cancer te kan nei theina tur ati hniama test tube lama zirchian na chuan Iskut hian cancer timur thanna chu atimuanga abik takin ngong cancer le leukemia te hian ani heng thil te hi athlamuan thlak viau mahse mishinga cancer shikte do turin Iskut hian cancer do tu ani ti finfia na thatak alom lawa khai khom na chuan test tube atanga zirchan na chuan Iskut hian cancer shik do the manrua anei ti an hu chuak mahse zirchan na nei bel alangai ani pasari na tar angalan Hma-na veng rindan sang-sanga chuan tar Hma-na chu timur ti chhethin free radicals ho anti maite awang chuan timur na tho chu hun alo liamin alo thato alo thina ni anti a zirchan na thenkhat chuan antioxidant lama sang cho kan ei hnem chuan free radicals in timur anti chiat na tur chu anti muang the anti ani Iskut hi antioxidant hlira khat ani a chung zinga chuan vitamin C pawh hi atel antioxidant ane hnem ba ka vitamin C hi collagen siam na na thil tul ani collagen chu ibun chunga protein pakhat ani a collagen chu vun ti phut nal tu le tilang no pang tu anga shat thin ani chu wang chuan Iskut anga vitamin C pai hnem thlai ei tam na chuan tar Hma-na laka aveng don che ani enge lo omzel le tunah ya test tube atanga zirchan na chuan vun chu ultraviolet ray atang aveng ti mu chho ani engpo ni se Iskut le vun chungchanga chuan zirchan na sajok nei alangai ani a khai khom na atan chuan Iskut chuan antioxidant chi sang apaya chung zinga chuan vitamin C po atela hei hian vun chu atinau panga tar angalan Hma-na lak atangin aveng ani pariat na thin na tho ati chak thina hian thau chia om thea chu fatty liver natna anti mai thin chuan thin chu thatakin na atho tir theilo thin ani ran atanga an test tube atanga zirchian chuan Iskut hian thina thau in chek khol tur chu an veng ni in an zir chhuaka chuan thina thau natna om theina chu aven mai baka a om to sa po ai an kol don ani zirna pakhata chuan saju hi thau tamna cho an pek cheu hnuwa Iskut an pele a chuan saju ko chung a thau chia om chu ti hniamin thin chunga thau in chek khol po chu ati hniama ni oma a chan ni oma lang chu thau pang timur na tho a chuan enzymes ho na tho dan chu a in thlak ti a hriat ani tun din hmuna chuan mishinga thin ti hrisel turin engtin nge Iskut hi tho dan shebel tur chuan zirchian na sajok kan mamo ani a khai khom na chuan test tube le ran hmanga zirchian na an nei a chuan Iskut hian thina thau in chek khol chu atikyam the ni ti an zir chhuak chuan thina thau omawanga natna chu avenga ame ro chu zirchian bel alangai ani pakwana ri na hrisel tak asyam the Iskut hi calorie anyam awang le fiber anei tamawanga an chuan em ani a heng thil pahni te hi ri na hrisel tak nei tora poimo te anni Iskut pumkhat gram zanni pathum hian calorie somthum pakwa le fiber gram li apaya fiber chuan ipum ruak ma tur chu avenga puar anga in shat na ape che a hun rei jok chu nuam takin asyam thei che a hei hian cholak lu na ati hniama ti chuan ri na po atahniam thei bok ani chuta chapa zirchan na chu dietary fiber lak lu na hian ti puar rei thei tu che hormones anti mai GLP-1 le peptide YY te atipung thei ani chu wang chuan I daita Iskut I beltel chuan ri na I hlo tum na konga apui mai thei che ani
a khai khom na chuan iskut hi calorie a hniama fiber a sanga hei hian ri na atitla hniam theya ipuar ti rei tura apuina che hian iri na chu athununang somna paitroina hrisel asiam ipaitroina kong hi na tho na tul tak tak mo phur tu ani a chung zinga chuan tur pai chwa na na te natna laka mi ti filim tu pol siam chwa na te paitroina na te le nutrients hiblu na te ani hloma thei eite le thlai zinga iskut eina te hian paitroina na chu ati chak thei ani flavonoids anti mai thlai atanga paitroina na alo pui tu chu iskut a hian atam hle ani zirchian na chuan flavonoid pai tam cho te hian paitroina enzymes tu kan taksa bol hlo te pai chwa na konga an tran pui ti an zir chhuak enge ni zel iskut anga fiber lama sang cho te kan lak lu hian ril na tho chu ati hrisela ril om bacteria paitroina pui tu te chu hrisel takin athunun ani ti chuan pumpui chet vel dan chu atimu mal hle a natna benvon thenkhat lung natna te type 2 zunthlum te le ril cancer laka aveng ani khai khom na chuan iskuta flavonoids le fiber te chuan paitroina lam na chu an puya chung zinga chuan rila bacteria om an thununa pumpui chet dan mu mal an siam idai te tel dan tur iskut hi tam hle a motor atama siam ol hle bok heng iskut te hian a hring eng lam rong an puwa per thei ang deuh pian an neya thilpong neu nevin a bom boka an flavor nem tak chuan thlum le tui nai tak eitur anei tira science thiam no lama chuan thei angin ngai mahse thlai anga buat sai ani zoka iskut ami zong zong chu ei thei ani apil amu achi te thlengin ei thei a helpon I ei theya chuan a chhum point I ei thei bok a hela siam hian thei tui le chotani te nen a in me hle a ani lo point ol sam takin a steam theya a kan thei bok a chakna ti sang turin supa te thil chuma te oven a thil chuma te po itel theyang a khai khom na tan iskut chu a hring eng lam rong per thei pian nei thlai anga buat sai thin ani a arim da tak awang hian enga po atel thei ani iskut hi calorie a hniama fiber te antioxidants te le nutrients poimo tak tak te apaya hei hian kan diet zong zong deuh tho hi ati hrisel phang hlok na min pek thei ber chu Rai Puar Tan Hrisel taka nau pai thei turin a tanpuya lung hrisel a siam bok arong alara siama ol kan diet a iskut hi tel ve tlak ani